Biyag, wenno patay. Pinapalabas, nangabak ni Pitong iti labanda, iti nawaganda iti maskulado. Gapo iti dayta, kasta unay aragsak ni Solomon, gaputa nagsublimot lang tigatad, ang naabak kankwana iti kalabas apusta. Gapo iti dayta, imbaga na kadagiti balod nga agrambakda. Ket pagsidaan na ida iti naimas, ken painuman na ida iti arak, ngem adda may sa abalod anang sungbat kankwana. Asaan at itaraon ti kayat na, no diket ti wayawayana. Pinaltugan ni Solomon daytoy, ket natay. Kabayatan na, iti kaadda ni Roldan ijechendaan, ni ansot tinaranaan na ngay nasitgan apagkumbuyan. Saan matapinay ni ansot daytoy? Iti parking lot. Naira na ti kaadda dadoray kan Fatima ijay, ket nakita da ni ansot. Inasitgan ni Doray, ket dinamag na, no apay ngagmay maysa. Imbagamat ni ansot animaskay, ket pinatayin ni Solomon. Ita gagayem, adtuyin tituloy tinubela tayo na pauluan. Biyag, wenno patay! Anya? Natayan ni Maskay? Wenduray, pinatay ni Big Boss. Apay, iti anya gapo. Nakaungot ni Big Boss. Gapo iti nakita na apa naggabumi kini Maskay. Ken napudot ti ulo na idi. Gapo dadakkel agat at tinaabak ken kuana iti pusta. Isu aday jay. Nagpaputok iti paltog. Ket natamaan ni Maskay. Anya? Awan anya man na kini Big Boss anatay ni Maskay. Kastagayam. Amom kadi. Dakas ti panggap kanyak ni Maskay. Kaya't nak nga ipapatay. Ken iti day di agundaway. Kaya't nakabagkalan. Kasta? Ngem tudas na ah. Gaputa iso tinatamaan. Idi nagpaputok ni Big Boss. Anyan? Namin ano kami matan na nagrangit kini Maskay. Ngem inabak ko. Dayta siguro ti maysa adi na maklon. Kas iti panangabak ko kan kuha na idiya. Di na maklon. Iso ati kayat na. Patayon nak ang nakatalikod. Hindi na matla na baulan. Gaputa ang mukdaitan atak ti ka na. Oh, sige Duray. Inakon. Mga numatagtaganan ni Big Boss. Agungat laki di dayjay. Sige. Nakagatang ako ni tirumbang agatangak. Isungag subli ako ni Jepasdag. Anyan ni Big Boss. Na iturad na pinaltugan ni Maskay. Masigod atal ka na. Talaga asabali ti panunot na. Uray asino, no kayat na apatayan, aramidan na. Doray, anya ka di pampanunutam? Ha? Kwa? Awan? Apay ang nakaululi magkangagdadrive. Kwa? Addan samat parikot mo. Anya ka di timbaga ni ansot kan kaytay? Ha? Ay, awan, Fatima. Kumanin. Medyo nasakit ti ulok. Isuadyak kayat ti sumanaw. Kasta? Ay, sige nga, Rod. Aglayon tan ije mansyon. Tapno aginanakan. Awan ni Roldan dito'y kalapaw na. Sa dino nga ta tinapanan na. Awan mo't amakitak di tarwar. Surat samot data na isigpit itididing. Kitaak man. Surat ngagpayso. Basaak. Michael, no bilang taada ka, pangaasim tamangibati ka, iti surat amangibaga iti ayan mo. Nabayagan adi ka nagawawid, ket madanaganak ken ka.
Isu asinurot ka ijay bugalyon. Ta kayat ka amakita. Tuy kabsat mo, Roldan. Piman matdag ito'y ngagkabsat. No kasta, adda ita ni Roldan, ije bugalyon. Agsubli akmat lang nga rod, ije bugalyon. Agyamanak, nakagatang akmatlangan iti taraon na makamsog. Sapay ko nga, takanayon ti swertek. Nga ado ti makumbuyak. Tap na makaurnongak iti kortag. Ni Michael, sa dino nga tati pakasarakak kenkwana. Kumboy manang! Kumboy! Awitek day tabagyo! Saanan? Anyanot ka? Awan pa iti mayat ngagpakumboy. Ay, mapanak iti day siya banda. Barang nga dama kumbuyak. Weno saan? Mangkita iti mabalin ko masterkan. Barang nga dama ngawat kanyak iti trabaho. Awan ti bakante, kan sana nagawawat itikaskan ka amorsang. Ha? Sige, mabalin mo ti pumanaw. Agyaman ak ma'am. Mursay nga kano. Uwan ngamin. Nakangangot akon. Tadyak ngamin nagdigdigos. Kanjak nagsuksukot iti badok. May salamat ngamin na kamiseta ti inalak apag sukatak. Michael! Agin inom ka kaniti arak! Saan, Mang Pito? Kasta! Jaket at timtiman day ta arak. Masaya at angam nasken na kadwam timangan. Nang runa, tanay mas titaraw tayo ita. Wen, Mang Pito? Pagrambag tayo kano, kapoy ti panangabag ko iti laban. Apa yan nagsanay ka, Michael? Husto ti kunatay kadwa tayo na pagtugan. Saan ati taraon ni Big Boss ti kasapulan tayo? No di kat ti waya-waya tayo ditoy. Alah mangan ka kitten, Michael. Saan na tayo ti panunutam? Basta damakan, mangan ka lata. Naska na kanayon ka napigsa. Tapno ka ba lang ti amin at trabaho dito'y pasdak. Wen, Mang Pito? Anya, ansot. Ado ka di madlang ti makan alinuto yo. Wen Big Boss. Sige, ipakan nyo amin ka nagiti balod. Nasken, amabsug da. Wen Big Boss. Nagiti arak, itod mo amin ka nakwada. Agremek da ita. Wen Big Boss. Nanasayat matlaang, no saan ngagsakit tinakam da. Isu atunggal mga bakda iti laban. Agrambak tayo. Sino pa iti kayat na lumaban? Sino ka na mo? Sino ba? May katoy! Masinag kayo! Lukat nyo! Umasinag lang ditoy. Masina kayo! Siya? Oh, at damay sa lumaban. Nakakati lumaban. Sige, no kabalam ti makilaban, manutipos tam. No manutipos tayo, isumot tipos tak. Ayos ah! Sige, bye! Natumban! Natumba ti kalaban ko. Dituyak manan sirok to'y natayag akayo. Dituyak ngagpalabas iti rabi. Ay, addan umda sa pagpletek inton bigat. Agsubliak pa ija daklan. Tabarang nagawidan ni Michael. Doray, at dangatan ni Ophelia? Ha? Inton Sabado,
agpasyarta ijay simbunan. Ha? Sige ah. Kayat ko ang makita ni Ophelia. Kastamot tan da master dakluhop. Sige, adakan ka dayta. Nga mapantanto pa ija asyenda. Taagpuros ta iti protas. Awitan ta nga agpasimbunan. Ariglado, Fatima. Ngam inak to ibaga iti asyenda nga isudan ti agpuros. Tadya ito lamang dagas ti aramidan ta inton Sabado. Imayak dito'y kalapaw yo. Ngan awan ka anadanon ko. Isu ang nagsurat akmat. Tapno ipakamukan ka. Nga iti ka nito agsubli ka pa'y ijay bugal yon. Sarakan naklang. Mabalin mo timapan iti pagtagilakwan mi. Ket damagan naklaang. Layla. Ni Layla. Imay gayam ditoy. Awan makita ka surat ni Michael. Kaya't nasawan. Saan pa'y ngay may ditoy? Pulos adi nagawid. Kano nagawid ko ma? Di, adda ko mamit surat ng imbati na. Sa dino nga tante ayan ni Michael. Asikaswag pa'y dagito'y mulak. Tasayang mat. Nadyak mapuros dagiti bunga na. Ay pitak. Kat inak ila ko. Tapag pletek manan nga agsubli di bugal yon. Biro kak ni Michael. Madanaga na katalagan kang kuana. Tapay asahanan nagpakpakita. Kanagraman dagiti tarakan ko manok. Ilakok mutan. Isupay ti mapaglakwak. No adagdamag kanyak dito'y ngagnagan iti Roldan. Ibagayo nga aguray lata kanyak dito ya. Dumagasak dito'y kalpasan ti klase. When, ma'am? Agyaman nak. O sige, inak pa'y. Sige, Ma'am Laila. Inak ko ni Jay pagadalan. Sambutak ti klasik iti alauna. Ay, sapay lako ma. Taumay ito dito'y ni Roldan. Pardasak pa iti magna. Ay, naladawak sa mutan. Sa bagay, naanos ti maestrak iti umuna at klasik. Sika manan? Hoy! Talaga asur-surunan na kanya. Nagdakkel ta mulagat mo. Ngam di mo kitkitaan tidalan mo. Anya? Aguray ka. Sika pa'y ita ti daganas ng agungat. Idinto ta sika ti nakadungpar kanyak. Sika tinang dungpar kanya. Naglawag asika. Ta sabali ngamin ti taltalyawam. Kabayatan ti panagnam. Siyak pa ti baligtadam. Di ta ka manlangan. Hoy, bastos! Tinaktal ko na na. Anya? Siyak pa'y itan ti bastos. Talaga matabastos ka. Kunam no asino ka napintas. Mabalin ka di ha? Awan panawan ko kan ka. Maladaw akon iti klasik. Ditakan. Imbaot mo tabag mo kanyak. Nalabas ka na. Ngam saan ka tutupan? No asino ka man. Gapot na sa anak akaskan ka. Abasit ti panagot utak na. Anya? Iso siguro nga awan ti gagayem mo. Takas ta ti ugalim. Tunggal makita ka. Agmay-may sa kalatan amagmag na. Wenno agmerienda ijay kantin. Awan apulos ti oray may sa akadwam. Taapay. Siguro, gapo itikas tang ugalim. Awan ti mayat amakipagayam kan ka. Katsika, agmay-may sa kamatan. Awan matkadkadwang. Gapo ta kabarbaro ak pailaang dito'y apagadalan. Kan maysa, sa anak akas kan ka ako namlano asino. Anya? Siguro, talaga abak nang ka, miss. Ngam awan serbi ti kinabak nang mo. Nukas tamat ti ugalim. Anya?
Anya ti pagbanagan ti Susik Dalayla ken Fatima. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, nakilaban man ni Roldan iti palaban iti kalsada, ket nangabak daytoy. Ti inabak na, ket pinagplete na ang nagsubli iti daklan. Nabasa na ti imbati ni Layla a surat, ngem awan surat ni Michael ang nakita na. Nadismaya daytoy, ngem ingkedeng nalata sa pulang ti kapsat na, tamadanagan daytoy, nga dadakes ang napasamak kini Michael. Iti pagadalan, nagdinungpar da Fatima ken Layla. Ket dita, sana na nakatapal ni Layla iti panagsasauna kini Fatima. Sinungbatan na daytoy. Nang runapay, taimbawt ni Fatima ken kuana ti bagna. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Siguro, talaga abak ng kamis. Ngam awan serbi ti kinabak ng mo, no kastamot ti ugalim. Anya? Wan, madlaw iti garaw mo. Kan iti panagkawkawas mo abak nang ka. Ngam adda ka di gayem mo? Awan, saan ka di? Ha? Iti dayta nga ugalim. Nalabit nga awan apulos ti katunusam iti Romeo. Dita ka. Nita, ti buisit a babae. Nagadugit din yung pagpagana. Ha! Diyak ka sa pulan, tigagayam akas itinakunana. Mapanak magtani ti klase. Buisit? Nagadwa masabat ko. Dayjay pa'y a babae. Nalpas ni laban ni Pitong. Ay madamanan sumarunupay apalaban. Amaangay dito'y pasdek. Ay, boss. Nandi, boss. Addamanen palaban. Aguli makalata, Michael. Isuarumbeng, agsanay kayo manen. Gapo, tamang pili akto iti maipasungal-ngal iti laban. When big boss! Boss! Ket numangabak tayo. Agrambak tayo manen. Iso asayatan nyo, big! Aging kat kaano abalod na kami sa lumaon! Anya te kunam? Aging kat kaano abalod na kami! Aging kakaditi mauding angas mi! Kat balod na kami lang to! Awan karpa nga mga rami diti na ito! Sino ka amang ibaga iti kasta kanya? Ayop ka, Solomon! Ayop ka! Patayon ka man langan! Hop! Bugbugan nyo dahi tatao! Oh! Apay adi kay aggunay? Ha? Mang Pitong, awan ti agkiri. Apay ang nakaulimag kayo amin. Bugbugan nyo dahi taging tuturet at tao! Mang Pitong, Hindi ka natagari. Agulimag kalata. Tangay awan ti aggunay. Daytoy nga ron di para kada kayo amin. Ha? Inasot na tayo paltag na. Inasot na ti paltog na, Mang Pitong. Bugbugan nyo dahi tao. Wano paltugan kayo amin. May harapin! Hindi ka makibiyang! Kasi ti binugbog na. Nakatan, napilitan kami lang. Uwan nga ron, Mang Pitong. Sorry ka ba? Awan mabalinda. Gaputa di da kaya ti Ay, mapaltugan. bumugbog kita. Iso akapilitan na binugbugdan. Ayaw pa talaga tayo tabig, boss. Agasan nyo na ito! Mang Pitong, Nasartan ka dwa. sino nga tati laban da inton sumaruno? Tayo ta, tijak ka mo. Amangan mo. No siya. Michael, nasaysayatan mo syaklatan. Anya? Wen, syaklatan. Tamangan mo si kakit di mo't nagpaiso ti mapili da. Ha? Naligatan.
Ay na. Kasi kalaang, Michael. Malagip ko man ang tinakunatay babae iti pagadalan. Nganyo? Bak nangak ka nung agpaiso. Ngam awan mat gagayam ko. Ha? Nabay na nakito husto iti kastyang imbagana. Kat aging gaita. Jack malipatan. Kat, anya nga iti pampanunutam ito. Balsak matay jay a babae. Nagturad kit din ang nagsaw kanyak kiti kasjay? Asino kuma? No maidilig kanyak? Kwa, Fatima. Apay ka di ang kasta tinakunanakan ka. Pinagsasawak? Gaputa nagdinong par kami iti dalan. Anya? Naira na nga da tinalyaw ko. Kat nalabit nga agap apuramet. Iso aday jay. Nagdinong par kami iti maikadwa agon daway. Maikadwa agundaway? Idi damo. Iso tinangdong par kanyak. Sa ita, syakmat tinakadong parkan kwa na. Anya? Kaslakit din na ilat ti dalan no kasta. Masurunak nga rod. Kat, nagapa kayo, kasta ka di. Wana? Saan ka nagpaabak? Imbaot ko pa'y kankwana tibag ko. Anya? Ni, maditi kasta, Fatima. Si kamat gayam tinakadong parakan ko na. Rumbang anag-sorry ka kuma. Anya? Siyak? Agsorry kankwana? Ha? Saan amabalin? Naglawag nga't asikatin ang dungpar kan ko na. Uray pa'y! Kat, pudno ka di timbaga na. Nga awan gagayim mo iti pagadalan nyo. Awan? Ni, apay ngay ngawan. Ay, gaputa jak kayat ti makigayam kadagiti dongrit at at tao. Ha? Fatima, maditi kasta. Amom ka di anasaysaya at matlaang no ado ti gagayim mo. Kay kayat kulatan ti agmay-may sa doray. Ngam ti maadan iti dongret agagayam. Anya? Ha? Jak kayat ti makigayam. No dongret to pa'y matlaang. Kaya't ni Fatima, ngagduduma a prutas ti prusan nyo ita, tata. Wendoray. Ikabilyo latan iti basket. Taday talamang bit-bit ti aramidak inton biga. Wendoray. Sige, tata. Sabado inton bigat. Kat awan klase ni Fatima. Iso nga umay kami dito eh. Talaan mi ti pinapuros na prutas. Sige, sakon ti agpuros. Nayunak iti nalom amangga no adda. Nasaya tata. Kat agyaman na ka. Nasayaan. Tado tinapaglakwak. Agsubliak iji bugal yun intong bigat. Kat sa pulak ni Michael. Ngam mangibati akmanan iti surat. Tabarang agawid. Kat mabasa na. Kayat ko awat-watan ti bagik doray. Iso ano makadanon tan ijay simbunan? Makipagsanayak manan iti karate. Una, tani, awan mat oras mo ngagsanay. Kat sapay ko ma, tada ni Ofelia. Sapay ko ma tumadanon ta. Barang lang ah. Kayat ko na makita ni Ofelia. Sige, iridap mo pa eh. Adayo pa'y tibiyahe ito. Riingan kan tulangan no makadanon tayo ti stopover. Mayat! Ayo ti mayat. At na sursurom. Hanggang kurang pa'y, Michael. Kasta kaya mo. Oops! Amay! Mang Pitong, nasaktan ka kadi. Ay, medyo, ang amawan na nyaman na. Sige lang, Michael. Darupanak. Oops! Ay, sos! Ay, nasaktan ka. Saan ka di? Mang Pitong, Michael! Tilaban! Saan mo? Ano yunan iti sakit tinakam?
Nunayon na iti sakit tinakam. Amang ano, day tapay ti pakabakam. Mang Pitong, Maglagi pun day ta. Sige, agin na na tabiit. Kalpasan na. Ituloy ta, tiagin sayaw. Maskan, makasursuro ka na imbag. Sa dino nga tati pagturungak ita. Adak man nandito bugal yun. Ngam awan ti masnop a pagturungak. Kuna nilaylay ti surat na. Ama paanang iti pagtagilakwan da. Ang mabayinak samat. Kat maysa. Ti panang sapol ko ni Michael. Ti pang pangrunak. Nabanog ako, Master. Sige. Agi na nakabiit. Tainton madamdama. Agmerinda tayo pa'y. Isagsagana dadalen kandoray. Ipagsasangwan tayo. Ada ka di mango juice? Sigurado dayta, apok. Saan damat amalipatan dayta. Agyamanak? Master, kaano ka di nga umay ni Ophelia? Kinapudno na imay idin. Ngam nagsublimanan. Ha? Adda ka nurumba nga aramidan na. Isuapil manaw manan. Anyamatan. Tunggal umay kami dito'y kanidoray. Saan mi amasangpatan? Sana bale. Agkita kay tumitlaan. Kaano? Apay, Fatima. Kailiw mo ka di ni Ophelia? Wan, Master? Uray ta kayo. Kailiw kayo matan. Amuyo? Naragsakak no adak diti ayan nyo. Kasta ka di? Amum ka di nga uray da kami? Ket naragsak kami. No kasta nga umay da kami sa rungkaran. No naragsak kami kinidalen iti kaadayo. Nang nangruna pa iti kinaragsak ni Ophelia. Sayang. Awan matita. Sana bale, addan tulata. Ket agkikita kay tumanan. Hay! Hay! Oops! Ya! Oh! Talaga, di ka matiruan. Master! Talaga ang sikat ni Master! Sige lang, Fatima. Darop! Jakayatan, Master! Di ka matamaan! Jakayatan! Di ka agpakugtar! Anya? Masurunak! Unay kan nga ubing. Sige, ituloy tate agensayo. Tay suro ka iti rumbang nga aramidam. Iti kasta, agbalin kanton, akas kini Ophelia. Sige, Master! Kayat ko dayta nga imbagam. Bukbukan pa ito'y baso, kansot. Un big boss! Aday ta, big boss! Uminumak kabayatan ti panagbuy-buyak kadagiti banod nga agin insayo. Big boss! Kansot? Anya ti panagkunan kadakwada. Idinal daw pa nagsanay da. Nakasursuro dan, big boss. Dapat kita tayo sa waranaw. Nagpapan kadag iti sigod. Asan ang makamu iti panlakilaban. Kasta? Ket into nagbayag pa ay. Naling daton. Ket uray asinon ton kadakwada ti may pasungal ngal iti laban. Mabaling na ta, big boss. Kasta ka di.
Malaksid tayo ubing ngayon sang petyo idik ni Maskay, Big Boss. Awan pa'y amo dayjay. Agsuro-suro pa'y lang. Pues, no awan sirbina. Idispatcham. Ha? Idispatsa. Anya ti kayat mo asawan, Big Boss? Amin nga awan sirbina. Nasken nga idispatcha. Gapo ta awan pakairanudan kadakwana. Big Boss? Isu aday jay nga ubing. Makamukan kan kuana ansot. Patayam. Oh, kwa, Big Boss. Sana. Nasiglat na jay. Ngamnas kan lang ti panagsanay na. Tawan mo tinalaing agdadamo. Sana ya, Big Boss. Anya? Buwan, Big Boss. Di yu patpatayin na jay nga ubing. Magabutan na siglat na jay. Sana nagbitot ni Maskay anang awag kan kwa na iti siglat. Kasta? Tarak nan tayo kiti, Big Boss. Kan kasapulan, tinananay at panagsanay. Anya ti pagtungpalan ni Michael, iti pasdek ni Solomon. Gagayem, di yuliwana denggen, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!